Najljubši film? Titanik. Najljubša pesem? Sexy Beach. Najljubša hrana? Testenine. Najljubša pijača? Ledeni čaj. Filmski igralec? Leonardo DiCaprio. Filmska igralka? Jennifer Aniston. Najljubši trenutek v življenju? Podpis za Olimpijo. Kateri telefon uporabljaš? Xperia. Najljubši šport poleg nogometa? Ping-pong. Barca, Real? Real. Ronaldo ali Messi? Ronaldo. Nogometni idol? Ronaldo. Kateri soigralec te najbolj nasmeje? Ne vem, Božo. Kateri soigralec največkrat zamuja? Pato. Kateri soigralec nima okusa za glasbo? Ne vem, Džafo. To je trika zmaga Olimpije. Zmaga Olimpija.